Vinoro, I'm a Pacao, mi Padamiam, the Dzelukope Pastor Night, mi Planapon Yana, Navigatramo, and Panami. Thank you. A baby. Who make her a mother? Motherhood, the game you taught her, it is a thought of parental negligence. Any parent will not allow her girl child to go into. But now, teenage pregnancy is a global concern. My advice is that Magape Amachichi Papa, for knowledge is power and patience bring victory. Jilao, Nufialao, Mipadamianti, Nemiadidi la devi machimati papu formu. Eyemia dosukune, Nemiasromu. Fellow girls, please don't worry. Show your stomach, show your back. I am aware. Abuseleke. Oh my God, can you my leg? Thank you. My name is Maxwell Denakpo, and I work with Right to Play. And we are partnering the Nolivime RC School and the other schools in the Dzelukope V circuit to celebrate our girls. Somewhere last week, we had a celebration of the International Day of the Girl Child. And as part of those activities, that provides support, information to our girls and parents, we have decided that we would support to have a sensitization event in the Dzelukope V circuit in the Keta municipality. So today we are here to engage with our girls, our parents, on the importance of education, the importance of play in lesson delivery, lesson planning, and also other key issues that concern the girl child when it has to do with education. In our area here, one of the challenges that we faced is teenage pregnancy. So this is also an opportunity for us to engage our girls, engage the parents and teachers to explore the level of support that we can provide to these girls to ensure that they stay in school and they are supported in all ways to complete and also aspire to higher levels. So this is one of the basic.
Sharon, Abajinana. Look where you are. That's what I'm saying. About the dog, Mr. Wabangan, nephew, I'm getting out. Mana ganyu hari, nama terkatoi, Mr. Maya Serai. Dia baru sasangkia. Aku sih sasangkia. Kata Mr. Wabang, dan nephew, dan chota. Alah, kenapa dia orang apa? Aku tak siapa dia orang. Aku cakap, lalu kenapa kau kata? Dia orang lawan dia. Kau cakap mana? Đâu hoang bảo rằng mình là được bị trông này, các bạn kêu rồi, các bạn nhớ là ông cho đi bắt chỉ, anh làm phía là, nhưng mà còn là chỉ có làm không, mấy người chơi như là mà, anh siêu nó cái siêu, anh còn là nhiều là, anh tập là cái nó là, mà cái tên đó là có gì, ta nhiều là gì à, ôi còn là mình giúp cho mình, em ta nhiều người, và diễn to, đang hoạt động. We monitor for movement. We now sex education. I don't have to go to Bobochi, Rio, Hanade, Rio, Brena, Yabrino, Taplachi, Aroyoa, Abajoban, Yajauha, Yaro, Yoroima, Apizu, Yao, Tano Katawaya, Papanania, Minanoya, Mayo, Kalau yang biar perlu, bila yang dapat ada asinan hijau, bosan atau batu yang bok, bila orang nak tahu, mana orang tu yang berapa? Agba mi International Day of the Girl Child Room lengo livima. Alaba azaya, enya azaya ko do anyiba mi adu akoda nyonyo no vi omo ba. Watan azu amada na mi echo. Anya azan ke mi da toma ba mi akoda nyonyo jilaw ha mo ba no te wo pole nyonu fio pa gbama ni ada atansu mi avio shi bo ho na zo amana mi la ofa echomoye watu duro na mi azan ya mi du ne la afajinu woli afon kaka wi de care la afashi afom ga kama nye gbama gbakun mi du ne na fa woli afajinu woli afon kaka wi de care jagoma o ha to manya chi ada go ike jojo mi azu azado vu afadaka ta magbloku ye ko ba nye fadaka fo mozozon atai agba mo nye fo jimi de ke on ha mi adum la fi mi ko suku vi ovovo mo enele suku vovo mo ko vofu ba mi adu azan ya ela ba ajoba mi akpolo dodo ba mi ata adu azan lo suku mo daka ga ka hayi mi tin pe na ma wa right to play le mi agbo wo ten jagwagba ba yo dolo mi akpere mi anu ba na mi adu azan ya ta wo kun wo we dolo mi akpere mi anu ba mi fo suku vi o onufu ba mi ba da mi ba dun kaka ya alaba ni onya atomonya chia ba mi adzuru mo de vi na se akokuru kule for ka fo mo zozon ya ma mi hoda go na o ye na maka mi da jilawo ha fo mo yo jobo wata na mi avio ba wo fa nsosro na adatu na mia mi adigbo na jilawo ha ko po ni o jobo wo ye salama ro shi azomba anyo ba yo ha yo wo yo bo wo fo le nyonu vi over agbama eto mako mon popo ya akoda pe na jilo o mi pe over ha yo mu tin vo ha mi dagba shi na jilo bo no ve gblo na wo mi kukuru na du aja bo na mi pa wo bo no va na ba sanya klimi ya wo no va aloba vide nu gada ike le nu fofo ple suku vi o ple jila o ple nu fian la o doma ka dodoma na ten aga chire jiba nu yo mi de vi o fian ma wo ha no va fo ma wo na ta ga twire ji aloba de via wa wo su ndo nu mi ada na mi gbedeka aya ko nya pie majiba ma aglo na zu aba azan ya dudu amanya fofofo nu onyo manya jijo dudu ra manu ko onyo ke tuturo yo nya ba mi de vi o fiam he ga nya nya hanam na nyam jilaw ha ba wo ho na aloma ga ku ba wo fo alaba mi kata mi akpa shire de vi onu ba watan atu wodo kwiro alba chomo nwi na suoshi akpa.
ŋkɔ ye nye Sala Antoinette. Akpe be mi va pitie, be mia dzilo mi va pitie. Mia va kuna ne teƒe ne mia vi nyɔnuviawo. Ta mi va kpɔ ŋu le sia teƒe. Aleke mia dzilawo ne mi dzi via, abe it's like mia nyɔnuviawo mia tso belele na wo. Be wo be hiahia le sia le mia kpɔ teƒe no dzi ne wo. Ta mi va kpɔ fie, mi kpe be dzila ɖewo ko dzina via, mo te kpɔna ɖevia dzi nyo. Ebe suku kple awu katã na gba ɖe ŋu. Eɖo suku baga, eɖo ekana la ŋu, godi eɖo na vu ɖe meƒi ŋu. Ta mi va fie mi akpɔ geɖe ta ne wo dzila ne nya sema na tso belele ne viwo ke nye nyɔnuvia na tso belele ne pa viwo nyɔnuvitɔ. Belele hia ne vi nyɔnuvitɔ pa. Ta mi va kpɔ fie ko wɔn ne dzila ne sie. Ne ya aƒe ma na le viwo nyɔnuvitɔ abe wo xɔlɔ ene na atsia xlɔ ŋue kple sube ne nya le dzidzi nye o tsia gbeno na o dzila na segom. Akpe. Kaka kuxe ɖeka aɖe le emea, eya koe menyo. Etsa no be hogbea, enuɔ no do nɛ, wosena afɔgɔme le teƒe aɖe ko. Akake etsi ga 12 me ne mi. Etsi ga 12 me ne mia viwo. Ike be eɣaɖuɖu hã, womote ŋu bobo aɖua wòanya kpɔ. Ta xema enye ŋgbegblẽvi ɖe tso wo gbɔ. Tso mia dzilawo gbɔ, ɖeviawo ele be mia nɔ nu xlɔm wo, abe gbegblẽ va sugbɔ ɖe wo me. Tsitsawo hã wo tɔsinuwo kaka wo me to ɖom o. Ta ele be mia dzilawo mia kpasi ɖe tsitsawo ŋu, eke be mia tu wo ɖo, eke be tsɔ ma wònyo na dzilawo kple tsitsawo hã. Akpe. Mie eda akpe ne Mawu ɖe egbe ŋkeke tɔxɛ ya. Ike to right to play ƒe ɖoɖo dzia, nufialawo tã ƒoƒo, sukuviwo nu vevietɔ nyɔnuviawo, to hehe tɔxɛ na wo, exlɔ nuwo tɔxɛ, ku ɖe ŋutɔwo ƒe fefe yiwo ke woda ɖe tome wo va wɔ, be enyagbe yiwo va gblɔ, ku ɖe woƒe ƒoƒoawo katã ŋua, ekpe ɖe wo me nu vevi aɖe dzi be nyɔnuviwo wonye ame aɖewo yiwo ke wole tɔxɛ na dukɔ katã kple xexea. To woƒe kpekpeɖeŋu me, xexea katã teŋti azɔ ɖe ŋgɔgbe, awu ale yi ke wòle fifia. Mie da akpe, eyime nu ƒom fia ametɔ ɖe dzilawo katã kpakple SMCwo katã teƒe le sister school siwo ƒo xlã mi, Ketasko, Dzelukope IPI, Dzelukope RC, kpakple Vision. Sukuyawo katã me, sukuviwo katã ƒoƒu va wo nutete, eyi ke ɖi fia be edze be belele tɔxɛ na tso dzilawo kple nufialawo gbɔ ne nyɔnuviwo. Eye nyɔnuviwo hã woko bubu, lɔlɔ kple ɖekawɔwɔ akɔ zɔe. Wodze ne ŋutsuwo ƒe nya, edze ne habaɖadede be ŋgɔgbe nanyo ne wo ŋutɔwo kpakple dukɔ katã. Mieda akpe ɖe ɣeyiɣi vevie ya ta, eye mieda akpe ne right to play be wòlɔ dome sukuwo hena gbagbadzedze vevie ya. Akpe ne mi katã. Nyateƒe mea, nusɔsrɔ̃ yiwo katã mi va kpɔ le fi agba, wò fine, enya kpɔ. Enu yiwo katã nyame va srɔ̃ le fia. Afia be ɖeviwo ƒe numasemase na mi. Ɖeviwo ƒe numasemasea eva sesem na mi. Kafla, ale yi ke mi ŋutɔ miate mɔ ne ɖeviawo, eyi ke woato ɖe tsyɔ ta ne wòanyo na woa, ye ŋuti te wokplɔ mi va afia godzi. Alo woyi kpe mi be mi va afia miava srɔ̃ nanewo. Xeyi ke ne srɔ̃a ne yaƒe ma le be woana koe kɔ kplɔ viwo ɖe tsyɔ me na nyo nɛ. Ta akpe na mi.